I da ste ne ljudi, danas ću pokazati novi trik, jako laki, pa i da počnem. Ući vam deo špila, evo ovako. Pošto nemam pomagača, ja ću da izaberem sam neku kartu. Vidite ovu kartu, zapamtite. Stavit ćemo na vrh špila. Ovdje ćemo uzeti gumicu i staviti preko svih karata. Ovako. Mislim da smo stavili preko svih karata. Sad će ona karta koju ste vi, koju sam ja vidio špila, izaći samo iz špila. Kao što vidite, karta je izašla, bez objašnjenja. Imate jedan običan špil karata. Evo uloži ovakih. Onda date gledalcu da izvedi jednu kartu. Nek je on sad izvuku ovo. Znači devetka, sedmica, makova. Stavite kartu na vrh špila i držite sa malim prstom do malog prsta, mali prst do malog prsta, srednjim prstom i kaži prstom i palcom, ovako držite. Znači sam tu stavite ove ostale karte, ovako je bude. Ali njemu ovako okrenite da se to ne bi vidio. Zatim uzmete gumicu, stavite preko svih karata, sve preko te njegove. Ali on, taj gledalac koji to gleda, to ne smije da vidi. Zatim okrenete ovako špil, samo ovako onu kocku Rubikovu, samo ovako okrenete i uradite ovo. Zatim, kako bacite, karta će sama izaći iz špila i to je ta njegova karta. Hvala na gledanju, subscribe, like, komentar, bravo vam.